मैम खुरमजरी दमजंबीबसे इम्पैक्ट न्यूज नि मनung honagi thromda Kshetrimayum Premchand मैम मुद्राम नोक्चरी ngasi khana ga dori matang ase India gi hoji hoji khwai gi chawba issue mo oiriba miyam na Jammu and Kashmir haina khangna state ase hoji hoji mag ngarang lokhiba dugumlaba BJP na lusingba India government gi warep amagi matung ina high river state oyamlaba sumlaba hana mamangai da ning thogoina palamba marom dom letferamba sumlaba lammasi hoji hoji India gi oina union territory on khiba aduga masigi matangda India gi phom khudimakta amadi India gi mapanda gi tongan tongan ba kanglup kayana pen ba amadi yang da kya phongdorokpa amadi hariba article 370 hariba asugumlaba thawong asugumba thausilase lokthokibana maram oiraga India pumbada chap mana ba mijeng ama yengbai wakhalon purakani haibi thajaba thamliba India lengakna awang pulamdam da kanam ba mijeng yengpa yabagi haibi matangda ngasi manung hona khrana ba impact news ta lengsin biriba singasi agi hegeta phambiriba se CPI Manipur State Council gi secretary member obiriba tamo Sotinkumar Secretary ta moksari mathang lengsin biriba sina MPCC Manipur Pradesh Congress Committee gi wangla obiriba tamo Hemochandra ni tamo ta moksari aduga mathang lengsin biriba sina UCM United Committee Manipur gi General Secretary obiriba khogi yoja Athouba ni thuja ta moksari ahan base ai tamo Sotinkumar halak sage tamo khogi 370 article 370 se Jammu and Kashmir na India da khogi tilamda gi habitare 1947 gi instrument of accession haidana masigi legal oiba document ama sign tonar matung na madudai tholakhiba Kashmir ya ma top pa makhogi special status ama thambagi sumlaba article asi lokthokhiba jina maram morga hojik India da maruina khogi Jammu and Kashmir da yamna chaunu khudong cha da ba miyam na yamna pam da thodok kya thokadra haibagi chingna ba man din launa pangnorakpa adu masina maram morga Manipur amadi awang puklam na mesul ay ba tuan ba special khogi status kaya ama masi kala kadra kalo idra hype kaya chawo wahang tholak pa masi matang da han boina kay thamidi khoi no prem na haibiri do matang da zik maru oina ngarang si ikoi bharot ki di amam bu mit han lo be mayam na khangbiri do ne bharot ning tam na batung da bharot ki tongan ba state kaya ama khoi apun ba bharot sem na ba gi phom sing silap manung da khoi Manipur sisu yam maru oi ba bharot ki lengak manung da yawgadra ntra yawroidra adu lene khoi bharot te yawra ba matung da karam ba khoi gi status ama legada gi haibra chung ba khoi gi party gi ma ke de su yamna serious of discussion ke ama lakhe sumaina Kashmir yo phom sa Jammu de Kashmir phom sa maru oina ekhoi bharot lengak ta yauna bagi ofum silak batam da tangai phadana article number 370 masi pusalaba kanda khara khoi thoidok pa status khara pi ne bagi miyeng somda tar ka bharot manung da porok da maroi ba ofum sing silak khibra dus batakta article number 35A se imposed of the magi leisure yellow missing safeguard tawna ba mapan gi mitop kaya sang padangak thok na ba kadawna ba mayam sing silak pan adubu sing marak se yam sang na BJP gi luching len amu oikhiba Sama Prasad Mukherjee gi lamjing makha da ekoi gi Kashmir da piriba adung ba top status kaya sing se masi loktho hybrid movement kaya smayam loi khangna mayam leikhe adubu khwai luri bidi sumba lura batanja yamna sentimental oiba issue kayam sanga ba ityas basai thoidor pandraga thengnari ba kya sings tongana khoi leipak tagi manung da sading da wakal kayama ta issue kayama lak manung sings da even article number 370 si chandra bhavda top status am phangaba Kashmir da ngasi bhavda landi lepalai te ba akan kaya yo mayam se matang su sathalak pa na ba aduna yam sin hari di kuji khoi uri ba Kashmir Jammu and Kashmir Ladakh yauna zik khoi union territory oi gi bese masi khoi gi lei ba chap real position di maru Ladakh area se map ti yaur bido madu nearly 50% masi China ko occupied area oi gi ba na ba adu mathakta khoi Kashmir gi map to Madusu around 50%. 50% kaya di babate. Sisu Pakistan occupied to area oi garabna.
시 상업이 호식이 만ungda 송나 리버 란 하이가더라 마탕 라 이버 단자 아마네바 시 루리버 단자 아마디 우지 카스미르다 마나 하나 레럼바 370 그노도 아티클도 lokthokram tungda 마기 스테이터스 좀 한다리에바 유니언 테리토리 탁다 어디서 맞다 스테이트 아니 통 거기 테리토리 아니 통 카이도에바 라닥 심중 카이도 그래봐 아도 스와이스데이다 카스미르기 미함네 파미시부 하늘 이제는 뭐 스테이터스 얼마간 비그를 간다 머니푸 거기 거 마시 남 사티바 아도 뭐 얌나 한타마타 아마다 마기 스테이터스 탐비시부 카스미르기 프라자 미함나 tuminale yo yagadra ba ngasi ngarang se some political leaders sing house arrest or thamba army crp battalion ke air dropping toba adu le na koi gi 144 chalai ba curfew thamba mayam se laksal laga mayam ne ba si ke am koi na smain tham yagada ke ba si angak ba phang ba I ho ma bharot se acho ba lanjo mo gi ngasi gi sason tori ba bjp na invite to ba ne ba sigi am tam thi ba sumba ekhoi lisat sajat mayam sing se masi bharot ki itihas da mana pami ba kaino one country one religion adugo lerena bharot se hindu khakti rashtra si semba hindu rashtra ki manglandu madune pami se mai constitution da madugi election manifesto yaujabo wani praja miyam sing sin oirakado phyo mayam sing se khangna khangnam mafam rang khangdana sen thum khara ma kan kayagi पहले नंबर तात पात तौर का प्रजा नमदन भोट की शक्ति पाई वाने ओरकदो फिवम दुदी हाना खंग ले रे बा सिदैदा अखोगी लेरिबा अवस्था स्वाइद पयाम सिंह सी मरुइना कश्मीर सी मरुइना हिंदू अखोई मुस्लिम सिंह ना मसिंग या मखुन लम अमने बा अदुबा आर्टिकल नंबर 35A अदु लोइना 370 मागी मनुंग लेजरी मयाम सिंह सोइदो मरुइना मुस्लिम सिनाउ सिंह खक्तना अदु मपांदगी लाकपबा अदु मिटोप कयाना लम लेबे यादब खुंदाबे यादब थबक तब तारगसु टेम्पररी बेसिस ता लेबे कोप कय क्या मयाम यावरी मोय सेफगार्ड की मोरे मयाम यावरी बा मसि पुरा मसि लोय लेर रोय बा लेफ्टिनेंट गवर्नर की रूल मोय मखा दा लेबा यूनियन टेरिटरी सासु मखा दि पुरा सेंटर न चलाइबे स्टेट टू ने तौ दो टेरिटरी दु ने बा स्वाइदा दि मनिंग तमना कश्मीर दा बीजेपी की अदु हिंदू राष्ट्र की वखलोन दो फाजन पुसन में याना बगी मसे लेबाक का ये काउ काइरोय तो आई हिंदू राष्ट्र सोइद लोरे हाइबो वन कंट्री वन रिलीजन अदु लेना भारत से हिंदू राष्ट्र सी वाने स्वाइदा हुजिकी थमियो पॉइंट आई याम आन बेदु कोइ थोखरे अदु स्वाइदा दि अखोय नोटिस ता लाक्दोइसे मसिसु कश्मीर तो रिपोर्ट सी अखोय नोटिस ता दि खरबु लाइ थोकनु तबे मयाम खगी दुनि अखोय इरमदम मणिपुर सी चाही लिसिंग अनि बथक त मनिंग तमन पांजरक लेबा मने अदो अखोय भारत निंग तंबगी मनुंग दे याव अदुगो लोइना अखोय मरुइना अखोय मर्जर एग्रीमेंट द करिदा तोकना अखोय यावरे अदुगो लोइना मदु एग्रीमेंट इज फुलफिल तहनदे अदु मथक्ता ngasi di अखोय नॉर्थ ईस्ट रीजन से द तोंगन तोंगन एग्रीमेंट कया मना मरुइना अखोय की नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सी अकीबा मनी सी स्वाइद हुजि हुजि अखोय की नागालैंड की अनोब गवर्नर अखोय आरएन रवि पुसलई से यमरु रोलम लौरी मी नगागी अदुंबा इश्यूज देदा अदिस मथक्ता अतोप मना अखोय दे यम चिंगनरी से अखोय की नागालैंड चटनरी आर्टिकल नंबर 371 ए इंपोज तोरक्तना मसी अखोय चटनरकद्रा हाइबसी अकीब कयाम हुजि फौरी बनेबा नागासिंग कइनो तोबे याद्रगदि इवन अखोय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से काइदर बाबदा हाइबस सिगी सुब ले अदु मथक्ता अतोप मना अखोय की सीवी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो चना है से अखोय ये लौमी मैम से मसी तोंगान तोंगान बा बांग्लादेश तगी अदु लोइना तै लेपा कया दगी लाकु मैम सिंह से मसी पुसलकना बगी या मरोय बि सुमा मोय पुकतिम ने बा सिगा सि लाक हनबा मैम सिंह सि लाक मतम दा दमक दा हंदक इलेक्शन नॉर्थ ईस्ट रीजन से दा मदि बेंगोल दा अते ते मफम कया मदा हान ऑलरेडी वोटर ओइदु लेरबा मसिगी सीएबी से अप्लाई तो मतलब मोगी परमानेंट अदु सिटीजन ओगी दरबा मयाम सिंगसिना वोट पीबदसु बीजेपी की वोट बैंक ओइखर बनेबा अदुना सी मथम दन संगरतना अखोई स्टेट से सु अखोई ये लहुमी मांगी बगी
खुदों थी ना क्या सिंह मसे सोई देना बीजेपी ने तौर का नहीं अब सोई तौर का तौर अगर कश्मीर तौर में हम सिंह से अगर अकी में हम सिंह दुनिया सिर्फ तब हम लोग तब कोई किनो से मतलब से चप चप माना पीरे का याम नुआई ना खना बसे नुआई ना भाई तारे आई बदी कोई बीजेपी ने हौजिक सिलिबा से हारी बा थोदोक सिन मरम मरगा चौ बलांजाव म तौनबा इनवाइट तौबनी अदुगा हौजिक हौजिक लेरिबा फिबम मसिदा असिगुम्बा स्टेटस लक्तोकपा सिना अखोगे अवांग पुल अमनदसु मसिगी मिपाइनबा क्याम हेंगलकली हाइबा वाफम मदुनी आई मखाताना तमो हेमचंद्र लाक्चनिंग बसे तबो ngorang 370 लौथोखिबगी मतंग सिदा क्वाइदि कन्ना कांग्रेस पार्टी ना लाउबसे कोइगी हिंदू चटपा हिंदू लाइन चटपा मीना याम्बा इंडिया दा हिंदू की वोटरशिप फंगनबा हाइरिबा मफम असिदा हाइबदी ngसागी 370 की मखादा तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन लेजाबा अदु मखोगी लमदा अतोपन लम लेबा यादबा मखोइगा अखोगी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से मखोइ चनदबा सिगुम तोंगानबा लेजाबसे सब मानब लो पुसलगा बीजेपी की ओइबा दुगुमबा वाखलो नम पुसलगा मखोगी वोटर्स यामना फंगनबा हिंदू नम लेबा इंडिया दगी वोटर्स यामना फंगनबा दुगुमना सिनबा थौचिलमनि हाइबसी कांग्रेस के लुचिंगसिंगसु याम कन लाउरे अदुगा अमरोमदा बीजेपी ने हारिबना इंडिया पुमुदा चप मानब मियंग अमा येंगगा कश्मीर से चाखटपा लमदम अमा जम्मू एंड कश्मीर से चाखटपा लमदम अमा पुरकनबने हनन हाइरि सी मतंगदा खेनबनि सी मगदा कै थंबिनि गिदा अहान बोय प्रेम याम खेनै अखोय सोटिन हाइबीबा दिगी नाउ प्रेम हाइबीबदुदा यदुम अदुदगी अदुम मखा ताजरके हुजिक ngarang nungdang khoidi yamna hujikti thabaksi loinama pau taba matamsu he oide rajya sabha gi debate na chingba du mayam su hak akoi ngal taram maga keno tawbududa ngarang si it was an ultimate shock ri akoi dadi yamna politics naina jaba degi akoi gi bharot ki keno suda akoi ne yam thaja jaba ekota degi diversity federalism democratic institution thaja jaba akoi dadi कांग्रेस पार्टी होइना हाइबा ngata su nati ko ai political party am belong to ena madom de hekta कांग्रेस की hekta loinama कांग्रेस की ngata कांग्रेस की लीडर दिल्ली दा हाइबा मैम दुना हाइबा इंडोर्स तो वा नति ai amadu dadi han so edum madai dadi adum akoi gi local flavor adum leigane hujir laiba poti भारत वर्ष है ना कोई ना ngasi modern democracy ने लेगा सही हुंगा हेलबा कोई की यूनियन से यूनियन हाइब तारे कोई की modern democracy चलबा कोई की 1950 दा constitution से adopt और मतुंगा 1947 दा कोई निंखा तमे ब्रिटिश ना थादो चखरे अदु मतुंगा 1950 दा constitution से adopt और मतुंगा election तौदना adult franchise तौदना कोई की different states में हम लेइबा में हम सिंगसी बाउ चलाइबा पोत से मसी constitution में bind तौबा federal structure हाइबदी कोई की नाउ ने न खंगबिरे पैनलिस्ट सिंग न खंगबिरे federal structure हाइबदी state अममम गी मागी कोई की identity पिक पे आई चाव पे आई जम्मू कश्मीर हो भी आई उत्तर प्रदेश हो भी आई मणिपुर हो भी आई नागालैंड हो भी आई नत्र गुजरात हो भी आई मागी मागी सक्तम ममा तोंगान मागी अखोगी मागी कल्चर मागी तोंगान मागी गदी मागी आइडेंटिटी अदु ngaगा अखोगी इंडिया सी यामना फजबा अखोगी बुकी हाय तारे गुलदस्ता हाय तारे कोई कनो हिंदी दा हायरे अदुगुम याम फजबा कनो मा यूनियन नमने अदना बेसिक कनो ददी थाइना अखोगी इंडिया सिदी इंडिया हूँ हाइजरगसु भारत वर्ष हाइबसिदी निंथौ पालंब जगह मचा 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 ट्विन स्टेट क्या इंडिपेंडेंट स्टेट लेरमें अखोगी लमदम आई यामना अतै अतै चचदबदा तामो सोतिन हाइबिगिबु दुमाइना सही लिसिंग अनी की ममांगदगी अखोगी फुरुप असि लेराबा अखोगी किंगडम सि लेराबा अखोगी रिटर्न हिस्ट्री लेरिबा लम अमने अदुबु मतम की मतुंगिना मॉडर्न हिस्ट्री अमदा अखोगी इंडिया की कंसेप्ट अम पैन इंडिया की कंसेप्ट अम लांग मतमसिदा मदुई मतोंदा मणिपुर की अखोगी राजा की महाराज लौथो अखोई पॉपुलर मूवमेंट लाको खोपदगी अखोई इंडिया की कनो सिदा मर्ज तौना फरे हाइबगी पॉपुलर मूवमेंट सु लेगिदब नति अदु 1949 दा अखोइना इंडिया दा मर्ज तौब मतम महाराज बोधचंद्र शिलोंग दा नमना सोई तौली कोली हाइबदो मदोम दा याम चलरोय अदु अखोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पॉइंट अमनी याम मरु ओइब बेसिक याम लेरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाइदना सोमदना अखोई निंगथौ महाराज बोधचंद्रना सोई तौरे असोमदना महाराज हरि सिंह ना सम्मा नहीं कहीं खेनब नते अखोइना लंपी उबा मी याम लेजदबा आ कॉर्नर दा लेबदुगी मीना उबिदबय वानी जम्मू कश्मीर ना अखोइदगी ताब नते जम्मू कश्मीर सु निंथौ पानबा लमम ओइरमी अखोइगी लमसि सु निंथौ पानबा लमम ओइरमी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सु अखोइ सु तौरिने चप चाना तौरिने मणिपुर सु अखोइगिना महाराज बुद्धचंद्र ना सोइ तौइ असोमदना महाराज हरि सिंह ना तौइ लूरिबदी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हाइबसे लम अनी की मरकता सोइ तौनबा अदि मतमदि इंडिया से कनो ओइरबने 1947 दा इंडिपेंडेंट कंट्री ओइरबनी अदुना लम अदुई मतमनि मणिपुर सु इंडिपेंडेंट कंट्री मने
lam ani ga phajana accession si soi tong na ga merger tong ri ba pot ne madu gi merger da yaw ri ba instrument of accession se madu da basis oi raga constitution du da yaw ri ibni constitution du yari bani madu da india da yaw ri ne hoi yaning ba ka so lei flag si mana ga tong ni ga si yaning si personal view ni congress ki ti kari official position lem do no kang de india gi flag ama khatang oi ga dong ni ga si flag ta di mi sok te lam sok te culture sok te mi gi chak thung da sok te flag ni da na akoi uje naga ma mai je akoi flag tong ang ga dong ne ju yal ka do i bro je moi gi su sentimental value le na naga peace accord to ji naga framework ta haina ri moi su akoi separate flag le do ni ga adigi mi lam kuting mak ta chahi manga gi ni lok sabha su chahi manga gi ni विधान सभा असेंबली दे लई चाहिँ मंगा मंगा नि जम्मू कश्मीर चाहिँ तरुक ले वाली नि सिगुम बतगा कमन एरिया का दि मिगी पर्सपेक्टिव का यानिंग बखसु लई मदुन तोंगाना थमस हुजिक नि तौरे सिदि हेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर जे थुगाइरकपने हाबित होय मेजॉरिटी लैरे डेमोक्रेसी दि मेजॉरिटी लैरगदि तौनिंग म तौ या हैब पोट अदि मेजॉरिटी लैरमनिना राज्य सभा दा पास तौरे नॉर्मली दी राज्य सभा दा कोन लाकनबनि दु मोय राज्य सभा दा फजना मैनेज तौरगा काइन खंगन दबिदा डेमोक्रेसी हाबिसदि फजना नैनरगा ngамदौ लैरब पोनी माना ngasi तौरिबा सिसु दु ngамदौ लैरे पार्लियामेंटरी मोयनो मेजॉरिटी लैनो ngамगनि अदुबु व्यवहार तौनबा ए सी भाउदी अकोय कनो तौनिंगे सी भाउदी तौनिंग दे हाबिसे ngамमी मतागु तौबसिमा यामना डेमोक्रेसी की चनत लोन नति सिदि डिक्टेटरशिप थाइना हिटलर नगा तौरंबा मुसोलिनी नगा तौरंबा fascism by na haine riba yam tina keno to dugi mami ama adigi basic constitution gi basic keno si thugai rak hai tare kaino bu adu da yana raga changi bani da hoi special status tu koi na yaning de se kashmiri pandit ma akoi ju hindu dharma chatpa ngata ni vaishnav dharma chatpa ngata de lai su ina thobuna keno da civil organization lai su ina prem keno lai su akoi hindu dharma gi keno da chanarim ni na manipur da lai bani na kashmiri pandit mayam ga cha adigi muslim mayam na ga inthoga लेफम लेटन कुछ चेन बजे कुछ नुंगाइते हो अदु पॉलिटिक्स की वानते मदुदी लाले अदुइददी अखोय मदु सपोर्ट तौदेब कश्मीर द मोगी एडमिनिस्ट्रेशन न फेल होइबने लौए बदि मतम दुगी पालिबा ओमर अब्दुल्ला वगैरह फारूक अब्दुल्ला वगैरह मदु मतम पानबना अदु न इशू हुजि लाइब पोत आई मदु द लाक्चे के हुजि अखोय की आर्टिकल 371 असai तामो सुदिन ना हाइ दुद खरा ओन तैना ना हाइजे के ओन तैना बदि नते डिफरेंट व्यू दा आर्टिकल 371A दा नागालैंड दा चप मानना 370 ना कश्मीर जम्मू कश्मीर दा पीरे आर्टिकल 371A से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की याम चाव कनो मने कोई अध्याय मने मसी नागालैंड दा स्पेशल स्टेटस पीर बने नागालैंड जो चंग या देबे एरिया का 371A दी को नाइ नो मने नज नैना बदा हाइजे के दु 371A सिसु जे धर्म अमा राष्ट्र अमा लॉ अमा कॉन्स्टिट्यूशन अमा इना तो लगता है नागालैंड की सिसु 371A से लौथोकदोरी बला बदि लौथोकनी हाबने लौथोकतबसु ओइसनु को जम्मू कश्मीर की इशू का कोई सिगसु खेनबसु खरा लै अदिगी अमुक नागालैंड दो अमुक तोसी 371C इनाउ प्रेम खंगी को सी मणिपुर द स्पेशल स्टेटस पीरिनी कोई हिल एरियाज की मोगी तोंगान बमी की ट्राइबल सब प्लान द तोंगान पैसा पीरिनी कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिनी को अदु तादी 371C सिसु अमतो हेलसी 371C सिसु लौथो जाय तादी कना सपोर्ट तौदोइनो मैतै नते को स्वाइदा वैली नते को नागालैंड सपोर्ट तौदोइनी चिंगद लैरिबे चिन्नाउ सपोर्ट तौदोइनो 371C सिना अदि यारेने 1960 दनी MLR एक्ट से मैतै की मांगजरगे वैली की मांगजरगे 1960 दा मणिपुर अदि मतम द स्टेट ओइद्री यूनियन टेरिटरी ओइरिबनी को अदि मतम 1960 दा पास अवे यूनियन एक्ट से फरेने अकोइ जो हुजि कदाई द लैदो के प्रेम ना को अंत कदाई द अथोब काई लैदो युम लैत्रे हुजि जगह लैत्रे अकोइ इम्फाल मनुंग सिता वर्ग किलोमीटर खला सिदा अकोइ याम वाने हिंगे ngasi अकोइ चिंग द चतप यादे चिंग द लम लैबे यादे चिंग द खुंदाबे यादे MLR एक्ट न प्रोटेक्ट तवे अदो तादि अकोइ जो हाइरगे अदो तादि MLR एक्ट एक्सटेंड तोबिरो कदी की दमकता मोदी न जम्मू कश्मीर रि याम खली मणिपुर दसु लोमत समाना लो यागदरा यारोय अकोइ खांगी बोजि ची इचिनाउ मयाम चिंगी इचिनाउ मयाम ने MLR एक्ट की मतंग हाइरु मतंग मै होरोइको अकोइ खांगनरिबो इंडिया की फजब हाइबसे मणिपुर की फजब इंडिया की फजब हाइबसे मसी चाना चिनना एडजस्टमेंट तौनरगा लैबदु फेडरलिज्म नि मधु कॉन्स्टिट्यूशन नि मधु इंडिया नि मधु भारत ने सी फिलोसॉफी अमने सी अकोइना थाजजब फिलोसॉफी ने अदुगी ओना तैनबदा ngасai लाइब पोचददी फॉर एग्जांपल CAB की मतंग याम लु पोट ने बोजी होय मयाम नदी मिचम प्रजा नदी इंडिया की मेनलैंड यूपी द लैब बिहार द लैब हेक्ट कनो कांगु नदी हराव रुम यायबा
BJP sidi achouba party ni akanba party ni moina manifesto da hapa Article 370 se koi lokthokani haibase sai umdai mamang da haire mi sama Prasad Mukherjee na Tamo Sotin haibi rido Srinagar da sirim ne man philosophy amani madu philosophy to kakchedi migi di RSS ki di Nathuram Godse Mahatma Gandhi hali banu pa dugi kari utsi ujbok thammi Sindhu Turen da thadani na Pakistan joy to concept amne adu concept tu koi na madu ngang du ya ga do je lurai di point lak che matam chu ai tension jana ba hujik lai budi prem yamna lurai budi hujik akoi ngasai gi idea ama impose to na hona ba saffronization hai tare ko akoi gi kano da ono hona matam da akoi karai chat ka dori ge hujik mogi manifesto da akoi di thabak tawai akoi gi akan ba party ne akoi na akoi di hai bu ngai hai ba ne prove to dei se hai ba ngak matam na ngasi Kashmir pai gre Kashmir gumba chawa issue ma khutna pai thok re ba adu Nagaland karino Manipur karino Assam karino CABC mogi number 1 agenda ni kaya akoi ngai ngang na gre sa CAB gi matang da CABC kari gumba impose to pa tar gadi akoi sida lai riba BJP government na thingdori bra Assam da kari haidori Sonowal na kari haidori kari na tala aroi ba aduna ai hai jai di you are achoba ma ha gre earthquake si achoba earthquake ne earthquake se Jammu Kashmir thokba earthquake ni chai bag kilometer yam lamna lising kya gi kilometer da thoki ba earthquake ne na mayam na khanar be micham pra jane mai khan gane adu akoi de mai na lowti sigi earthquake sina nangadori di sigi earthquake sina salu sayang thude kadori ba hingbagi akoi shor hon ba yaroi dori sidi kari da lakani prem Manipur da lakani adu gi impact lakani hayeng CAB akoi impose to ko matam da akoi kai chat kadori adigi akoi valley da laibang ataki nati ni moi tawri north east se Nagame am sok to rimni uje si akoi na moi tawri sidi uje north east to uje thau lady rich oil lady Assam da cha lady cha bagan lady moi tawri sidi akoi gi di one theory one nation nen tawraga macha furu me am thugai daga multinational lon pi thok radi uje Anil Ambani da Manipur ga Assam ga adigi akoi north east pulap lawro akoi kano tok thok ge adu taw di yam waroi dra aduna aina haije di hoi akoi oi dabdi oisano akoi kasina ngasi ngarang nahan gi wani hojik maksu lok sabha da debate chathari tawdi tawgrani pass tawgrani formality wani adu tawbiraktabadi lai khurumi adu tawbiraktabadi lai khurumi aisu akoi gi khi yore do kari maitai gi praman da tamo kari haibadi hojiki kari bataw 370 lokthokpa isi sam yore do tawgrani adubu tawdabadi oisana haibadi 370 gi makada laiba tongan ba miyam masu pamda ba khara lairi adu pamdriba sing adu khanaraga लौथोकनब सिनबगी महुत्ता तोंगान बा मफम अदुगी मियामगी पुंसी मनि मखोगी येलौमिगी स्टेटस म्याम कल्लीबा अदुगुलबा पुलप ओइना फुक्तोकीबा सिदी अफबा खोंथांग नति हाइबा वफमदुनी तमो थंबीबा से इमखाताना जा थोबदो लक्ष्यनिंग बसे 370 जे लौथोकीबसी अखोई मणिपुरगी ओइनादि पुरा ताइगोनबनि हाइतारे मणिपुरदा हुजिक तालिबिसिदी मियामना अखोईगी इंटीग्रिटी टेरिटोरियल अखोई काहेंदबा अदुगा मरु ओइना येलौमि कनबायना याम कन्ना अखोईगिसु तोंगानबा चना पथाप कांगलोन अमा सेंबी होय लाउरिबने अदुबो सुगुम्बा चना पथाप कांगलोन अमा हाइतारे अखोइना कइगुम्बा हाना यामना इंडिपेंडेंट ओइना निंखा तंबा लम अमा ओइना निथौ पाला हिंगम तारगसु मदुगी मतुंगदा अखोइगी इंडिया दा चंगुरबा मतुंगदा इनखिबा चिचांग मयाम मदु करिमता खंदबिदा याम चप मानाबा अतोप इंडिया की स्टेट सिंगा चप माना येंगदबा मियेंगनि हाइबगी वखलोन असिदा 370 से लौथोखरे अदुना मरम ओरगा अखोइ मणिपुरदसु अखोइ मियामना खल्लिबा अखोइगी येलौमिसिन कन्नबा तोंगानबा चना कांगलोन अमा थंबियु हाइबा अदुगा अमरोमदना अमुक CAB चनारप मतमदा अखोइगी तोंगानबा क्लोज अमा हापनि गैना हाइरे जे सोम ममी सामजिलकपगुम तौबा सिगी मताना कै थरमिनि थौ यान हानबदा प्रेमैना हाइनिंगबसी होजिक लेरिबा ruling party BJP then central government लेरिबसिना यान हानबदा मोइन तौरिसी इंडिया हाइबा concept सी इंडिया हाइबा idea से सीदी regional aspirations मयामना पुनसेलगा सेमुक पोर अमा खकने मसी मोइ ngasi थवैना काउसननारे अखोइना इंडिया की constitution सी हेक हाम फाकपदा first page दा थेंगना दोसी union of india हाइदुनी republic of the union of india हाइदुनी union of india that means union of states state mayam sina pun laga same bane haven adugi mathakta mu lai si federalism haidana magi power si centralized to na taba delhi na loina control to na taba distribution of powers magi state sing sida state sing sigi magi to ba ba magi power si distribute to thong na kanda magi regional aspirations mayam se masi phajana pukhat na kanda apun ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩ ꯃꯈꯟ 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 ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯔꯛꯄ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯂꯤꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯀꯨꯂꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯐ꯭रीडम ऑफ रिलीजन धर्म खुदिमक लाइनिंग खुदिमक से मसी इक्वल राइट इक्वल स्टेटस पीबा पुनमपु चमानब थाकते इकाई खुमनबा हाइबने और सिगी हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर द बेसिक प्रिंसिपल द यावरिबा रीजनल एस्पिरेशंस फेडरलिज्म सेक्युलरिज्म हाइरिबा सिगी कांसेप्ट सिंगसे सिगी पोची ngarang nahan August ki tang manga sida huzik paliba India ki government BJP na kaidore hai kan who bijaba ho re they have started poisoning the very idea of India adugi who pijagi bisina maram oira kanda nomu nomu India se who na lahal kan tamna sidharak pa India am oigani ha bese masi akhoi ngasi ai miyam ma dai thamis number 2 point ta makoina taurisi yengbiu democratic principles hai se loin compromise tok thoe martial power na mang tharaga chale India haiba lebak asigi concept ta one of the largest democracy in haiba lebak asina martial power na mang tharaga thabuk tobu yaba nate it should be always consensual state and center se ani sigi oiba khoigi concurrence ama adum leigadong ne adugi concurrency pura thadala kanda handak toriba pot tu de yengbiu Kashmir da moina 370 si abrogate tok thok matamda mohoina oppressive military power sizinara kanda leiba adugi leader singbu house arrest thammakanda internet shutdown tawrakanda media gag tawrakanda leiba adu loina seize tawraga prithvi sida Jammu Kashmir haba leiba ama leitabadona isolate tawtho thammakanda ngasi moina tawni mong tawriba se masina piriba example masina sandoreba message ya masi karino se malemda lemi khudimona khangane aduga masina yam sathiba poramasu uthora eba BJP and RSS ki makhoi ki character makhoi ki mindset makhoi ki moral do madu expose tok thoe handak ki Jammu Kashmir da moina tawriba thabak sina maram moira kanda moi democracy da thajaba thamde moi federalism da thajaba thamde secularism da thajaba thamde aduga regional aspiration bo makoina kaidongeda usit thawena yengde makoi loinamak tu hatlaga makoi gi RSS BJP gi akhand bharat haibudo adugi concept tu da nampu da injan gani haibagi concept amada challe haibase handaki Kashmir gi thodok china expose tawrabani makoi gi character uthobani sida moina machin da jitna moina ngangni manganga su miyam na thajaba ngamoy number 1 point number 2 point da technical issue government of India and the president of India hairiba sigi port ani se Sikanano Haikanda, they are the defender of the Constitution of India and the custodian of the Constitution of India. Hairiba Sigi, Quaidigi Maru Eriba, Levak Sangiba, Levak Naiba, Levak Kaliba, Port Anisina, Nasi Constitution Isibu, Lan Nasijanare, misuse Tore, Amadi Makoina Constitution, technical, legal, economic aspect, me am say, manipulate of 12. I example Hajarake. 2015 October, da, Jammu and Kashmir ki High Court ki ruling Amalay. Kadi matang di tholokno hai kanda 2014 da BJP na makoi gi election manifesto da Jammu Kashmir se Indian Union da pura integrate toksan gani haida moina manifesto da hapkheba sigi matung tarakdo mu RSS na madu gi backing tawrakanda article 370 se abrogation tokhokani haidana masi muthatkani haida moina tawkheba adugi makha tarakda High Court of Jammu and Kashmir na rule lam pikheba rule di kari haina hai I am tang court tawjarakeba the article 370 cannot be abrogated repealed or even amended it explained that the clause 3 of the article conferred power to the state's constituent assembly to recommend to the president on the matter of the repeal of the article the constituent assembly na Jammu Kashmir ki constituent assembly na India ki president da recommendation nama yaudana sigi policy da kari makalam tagi kaim to repeal to busu yaroi amend to busu yaroi aduga even abrogate to busu kaim to yaroi na high court na ruling pi grabane sigi ruling se siga chamana mong da muk April 2018 da India ki honorable Supreme Court na ruling ama muk pi adudaro kai haina pi ge da the article 370 has acquired a permanent status kaigino hai kanda makoina hai se since the constituent assembly
has ceased to exist, the President of India would not be able to fulfill the mandatory provisions required for its abrogation. Hadi President of India na abrogation taunana bai damukta thabuk paikhat ki haiba matamda mandatory requirement amu oise kaina haikanda constituent assembly amana recommendation lakado bune adugi poto president rule laikanda di madu oithokte aduna oithoktabaduna adugumba potu leitabana maram oirakanda maji oithokte masi yaroi habse Supreme Court ruling pikreba adu hairiba potse hujik leiriba India government sina central government sina kayam thina mohena olei palei sanage na yengbiyo moina kai haige kanda president ki thoiba orders ya sigi interpretation of moina hape ngasagi sigi potse sigi yadaba deadlock se masi nantho chatpa yana ba moina interpretation ma nampuda hapsaleba interpretation dudi kaino the new interpretation the phrase governor of the state PR lairagadi governor and the powers ya governors in the state represent to hore adu governor of the state acting on the advice of the council of ministers of the state for the time being in office is to be simply understood as the governor of the state ana Jammu and Kashmir le governor se mana Jammu and Kashmir ke constituent assembly ki representation to ya de madi center ki representation ni aduga state na mu mangon represent toroga center mana forwarding recommendation to budi ai aduga governor na to budi ya bana te masi hairiba pot sida makoina interpretation ama hapsalakanda article 367 se masidej da moina madugi interpretation hapsalakanda governor of the state ana hai taragadi masina mean tori se council of minister na recommend toroba adung lo ke no mani na swain lorani na interpretation ama hapsalaga na phuda tawbone ba sina kari reflect toroke hai kanda british ki colonial matamda colonial period ki matamda makoina semi ba CRPC bu oisunu IPC oisunu re constitution moina semi ba yam se masi moina colonial rule ma tawba yana na magi subject sing sida matam gi manipulate tawba yana na ba sem ba constitutional framework to kubudi ma yaur ga sem framework to adugo chamana na ngasi India gi constitution would defend tawna na bani custodian nen le riba makoina manipulate tawro ngasi di nampuda article 370 se abrogate to fair masida ekoi da live impression di kaino fare makoina apunba India magi wakhalonda single lane law uniform law ma apply tawna na hona bane na su haira se adu hai matamda makoina leijariba Jammu and Kashmir gi leiriba miyam dugi mihut leiriba miyam do madugi consent madugi wisdom madugi aspiration nama karimta yaudana Delhi da phamba moi miyam na hekta mi magi mathakta makoina rule ma hekta impose to ba se this is against the basic principle of democracy, against the basic principle of federalism. Adugi pora da moina nampuda ngasi tawre, adugi mathakta state adu bifurcate tawthwe. Migi state ama thugai ba se state tugi magi aspiration ama leira moidro. Adugi potu kaimta khangdana thugai ba pora do state adu leira miyam sine yade soidana haurakani je khangmanina military operation tawre. Military operation tore aduga makoina torokadaba ngangakadaba salakadaba yaningdabagi kholau se masi prithvi gi miyam da tahandana ba haina moina loi shut down tore entire system shut down tore media fowa situation se Manipur da lakpa ya gi yotopa ga leiba mase kai he thammi sim tang ji madu koina oithokpa lei leite na hairoige adubu makoina masi Jammu Kashmir da tawragadi India gi remaining atopa state Hindu state nataba singda tawroi haime manam kai lege atopa state Hindu leiragasu India gi leiriba mokhoi RSS and BJP gi aspiration do aduga chanadana leijaba regional aspiration sing leiba phom sing da tawroi haningai dik kanana haiba ngamdeno tawni ju kanana haideno adudi haiba ngamde but mokhoi na ngasi udliba pochina piriba message dudi yam lana chali democratic principle mayam do loina thugai na khodi lowe martial power is above the democratic principle have a forum of Kakala. I break with Num Lax, I have the Quagi, Hozik Ladiba, Jammu Kashmir situation, Maru in a 370 Loki, but in a Maram Weraga, to one bar, Quagi, not about to one labor, proofs in the Sakalak, in Dagget to one Hindu from Singlesu, Asiguba, Jammu and Kashmir, Sumla, Kudama Silauraga, Makwin, Tony Matamda, Makwin, Tohoning Watabak, Makwagi, Apama Duban Torpia, Bria, keep it to Mokli, have a company, but I'm sure break Mojoka, bring to Yamtunza game, Pengus make that on Labio. मैं मुमकिन तरह मोक्चरी खनन लिबासी
abrogation of Article 370 and its impact on Northeast region haiba yamasi matang dane ai ngasai break ki mamangda ja thobo kitang makha samdani mo male ai makha ta na khangjin ngi se khogi Article 3 ki matungina kariguma state amagi boundary change tawba magi lamse fiction ba natraga union territory dagi state olakpa sigo mayam se lep ka tawba Article 3 se ngasai Article 365 president rule na maram oiraga president rule halan thamam matungda sigi state ki oiba khogi boundary change to solution ki apam basi mokoi na sanarabra haibagi question nama yam toin hangnar haitare sumane tawdana Manipur context ajo Manipur lak yeng matamda khogi Manipur jo hoji hoji khogi framework agreement na mayam adi yam kan kan lawnori ba khdu akhon di ngasi phobo khangmangam di basumba framework agreement si ngasagi khogi equality ki namada khogi president rule se tham matungda 371 a bu agera 371 c bu agera Manipur amani nagalan chatna ba mayam si lauthok pu namada president rule tham matungda khogi Manipur da so sumaina territorial boundary that change to yabagi aki baga shumayam na phonok tabdi nate masi matane ke thamini hujiki adu lak da ngai chithau mo khadai haijo ke hujiki ngai laiba factors mayam do regional aspiration kari kari mayam si loina mak moina undermine tawraga namfu da tawrok pase sina maram ora kan da kamdo ge hai kan da se khogi Jammu Kashmir gi huji lairiba ha khogi instrument of accession sign tawnakriba Jammu Kashmir gi matamadugi Maharaja Hari Singh se magi machanupa Dr. Karan Singh se Dr. Karan Singh na mana haiba malay mana kai haige kanda Article 370 and 35A se masi it has legal, political, constitutional and emotional factor of the people of Jammu and Kashmir ana sigi poda se masi irai laina which will not die very soon sigi poda si singna rakanda center na nampuda moina thugai kri se muthat kri se masi irai laina hekta Kashmir gi miyam gi wakhal dagi miyam gi thamoi dagi irai laina hekta mang gi mut chiro ya ana ngasi moina numit tarani moina ngasi sis toroga thami se tarani loraga tarama thoni subuda tarama ngani subuda or tham leraga chahi leraga chahi manga leraga tara leraga kun leraga Jammu and Kashmir gi miyam na kamdong na mu masi sigi mayok sida mu horka da ge have se masi undying oigane si pakshi ro ya chamane akoi Manipur gi context su ye view 1949 gi merger agreement do annexation ne haidana matamadugi Shillong Times da 23rd September gi Shillong Times gi newspaper da front page da yawin Manipur annexed by Delhi and yawin adugi nakai shengau da ba consensual oida podam da nampu da tawhi podam na marum wara kanda ngasi bobu linger toroga laktra miyam da pena da ba adum leitra sumai tawduna sigi tawkri podasina adugi podam lakani an sigi podase masi irai laina heta ngasi ekra onthoga Delhi da khara semdoga Kashmir do yare settle tawre habase masidi koi masidi admaina kaisu khaningai oide masidi tamangam do podam da another masak ama lawraga Kashmir gi generations after generation na soina horakani habagi chapchaba madugi keno madi dum leire lum tawga leini habasi madi ai chapchana madumi thajaba thami aduga hojiki prem na hangbiri ba akogi president rule thamaga hek khogi state alteration tawthokpa adagi bifurcation tawthokpa boundary hekta moina reorganize tawthokpa gi pot se hojikti democratic India gi manungda president rule ga thamakpa lerakpa bisa masi martial law thamba chaban martial law kai no hakanda maduda moina thaba ma tokada superimpose forcibly militarily hekta toksalako poram khole se 2001 gi instance to ining jage 2001 gi June 19 gi thoiba irang se it was during president rule yes makoina Bangkok ta agreement sign tokthona ga declare tokthorei se during president rule ne adumaina tawraga leba irang te thokibane ngasi Kashmir gi su president rule matam ne ta hale adumaina tawduna north east ta su lakadoriba tungi hujik lariba aspect mayam se citizenship amendment bill gi mayokta entire north east people mayam na madugi against the mayam gi ho already laire then naga peace the sigi policy mokoin lotion no hona bada madugi mayam gi different section dagi madugi yaning ba yaning da mayam lei anu high report sing ase moina madu moina injalak na hona bukanda mokoina tangai phadri president rule thamaga namfu da tawge haibagi port ma moida madugi culture ma hainabi ma leibdong tawbong khak yaweba adu masi tasengba hairagadi masi di sudok tawroido pura ma khakna kaigno hai kanda masai na houda ina haijakibudo India haiba policy akoi apunba lebak macha mayam ningthau panba lebak changma ga nifu yang khai muna punjal laga sembane habse akoi khangrab adugi leijari ba
Union of India sida yauriba magi tongan ba cultural identity magi traditional values magi historical magi background leijariba mayam se madugi aspirations sing loi muthala kanda makoina semba no ba India makoigi oiba midieng dagi lakpa akoigi hindutwa gi India do aduda loina mak assimilate togodamni loina mak maduda dissolve toro mangadoni habito adudi yaro adui potu tawta ragadi India haise India gi magi idea do mang khrakanda kanna akoina punjanna bane na kanna lakshala kanda thori do tatpagi poto adui potu tagidra haibagi madugi potu chu lakaneba anu madu khoi section na hojik paliba government asina madu yenga kanda regional aspirations sing ase masidi lehenga dobuni tobudobu maduda rest of the khoi atopa leiba communities mayam states mayam siga kamdona maduda yamna cordial relation ama sanana bagi madugi chap chaba ekoina framework amada madugi constitutional provisions sing the same aga tobudu tangai fate tobu yai but regional aspiration loina ma muthallaga makoina apamba one India dugi idea du na nampu da injalakani habido adudi against the interest of the entire regional akoigi keno da lakani adana I did mind leiriba India gi tongan ba akoigi ningthau palangba leiba kya dagi hojik India aina leiriba tongan ba mafam sing maruina regional interest sing ase yengbagi mahutta makoina pami makoina power pai haiduna asumna Kashmir da 370 lokhtuna makoigi chatnabi makoigi yelhomi gi leiramba satam sing adu ngakcharamba adu pulap phuktat ki basina di nongmatraga nongmodi asigumlaba regional ideas laijaba regional gi wakron chain ba adugumlaba tongan ba ningthau palamba leibak sing adu dagi soidina maki achaubai ho modi lakani haiba pham aduni ai makata tamai chunlak sake tamo sagi khoigi 370 se lokhthuoga mokhoigi state oirambadagi union territory handarakre adagi ladakh su khaidok pigre aduga Jammu Kashmir ga su tongan ba union territory oikre ado sumai tawduna khoi Manipur gi soitare hojik boundary gi Indo Myanmar ba keno da border da yamna kanna mayamna lam henjali haibagi wathok amsu leiri aduna sumai tawduna ngasagi lam akogi lam piction ba nataga lam henjan ba lam chawthok ba state owned by basi state assembly na recommend tawra matungda president na adumaina action do larokadaba si makoina hojiki akogi Kashmir gi mong si yenguragadi president rule thamjanba aduga moine anyhow state ki recommend yauda bidom moi toni mo tawba aduna Manipur gi di yamna chawna haitare akogi naga peace social leiba aduga boundary social leiba aduna akogi lamnamsi leiba miyam di sigumba Kashmir Jammu Kashmir ki thoroksina di akogi Manipur su toroi hainga leitaba aduna yamna akogi nungang wam phonor paitai si matana kai thamini now frame gi dai na khanjana mak hangbire ei tasingna ina thobu du thagani yam phajana orai raga haijata de yam khangna legal aspect constitutional aspect emotional aspect Maharaj Karan Singh sei gi di amun khangna sei ai lai ge do paung du yam chanaram mami moi nai na na ma lai ibuga Maharaj Karan Singh sei personally khang personal level da khangna bane to ma Maharaj Karan Singh gi ma ki court pau tawrok padu ina thobu yam thagatni ade am adu ma ki yam legal aspect yam phajaba constitutional aspect lomda haibigre adu natabada common man gi oiba micham praja na understand tawda wakhandi chamani na thobu na ga reflect tawriba bharat ki concept regional aspiration ga nga sa haibigi ba mayam adu yaudadi thwa yaud ba hakchang ga chamana ri haibani India haiba India oina lai ri potse adu gi basic thaba institution the base tawka na koi loin pungi bani haibani na thobu na hai icham chang ba maduda I qualify muk tawjige Manipur su adu gi concept chang pani atai state mayam chang pani Hyderabad su tawri ni mi nizam do na Pakistan chakra ga haibni police action tawri bani ko adi naga gi mi fizo na tawga lan pura thengna matungda tongna nimneba si India haina laiba poda si laina lakpana te masida mi kayamagi balidan I natraga moigi kanu laga tholak pot amane matam changna laibane se mami wanda se aina haijabada mogi mamang da su ND gi sarkar palamne Atal Bihari Vajpayee na prime minister oi LK Advani na deputy prime minister home minister oi Amit Shah na oi si Advani na su oi Advani di hingi na se an oi daga su madugi matam da su moi pushti tawde ba se push tawde di masi fazana tackle moi tawrame dim ta halaman sing haiga da moi gi BJP manung na su khenari hujiki laiba brand si di Modi na taw si di ai tawning da tawni si di niyom payom kaim leite daga leite masal paw nga sai asai gi thobuna hayu dumaina akoi sida su agitation mayam am tawina akoi karak Manipuri context haijage ba akoi Manipur se mina thawai bidabai wani Manipur sida di on talk ba India gi akoi laibak thibagi akoi lam macham na po wani issue di India daga leiriba issue di kachani haige Manipur da nungti gi thengna ramne koi di numit kya ni no prem akoi highway thingna tawgi do khang do koi
नुमित चामगा कुंथा अखोई पेट्रोल लीटर अम लेना नम होनबदा अखोई आदा ब्लॉकेट तौगिब मतमदा अखोई क्या वाने हिंगी अखोई वैलीदा खांगिम नत्रो अखोई नागाम ता अखोई न खुद थारु रो दु मतम नते सिविल केनोगी वान पुलिस ना अमई कापदा सिबो कोतो लाइबक थिबा तौदोक्ति याउगी को अदु अखोई सोशल अनरेस्ट लैहन किते अदुना ताकपदी करिदा लेगेबो कसाकी इमोशनल बॉन्डिंग अमा मणिपुर सु मिनी इंडिया गु मनी मनांग नान ओंते येंबियोने बम बम बोले न तौरगा कबुदा चलगा मोगी से नन मणिपुरी हाई तारे कोई नन मणिपुरी हाई फजद्रे अखोई अतोप करी कम्युनिटी नन लोकल फाइन लोकल लोन बसे मयांग हाई फजै मयांग मुते हाई निंगदे लॉजिकटी याम सेक्शन बताए कोइना ngang खोट बसे अदु मोइना भम भम बोले न तौरगा कंगला तुंबियो चत्तना मोइना तौरिबा सिदा फ्लेग काथेतना मोइ इसिंगा पोरकना आदा कबु लेखादा कबू लेखाई मैतई लाइनिंग लाइसुंगी इबुधौ कनोगी कबू खुरुमिमने अदु मोइगिसु महादेव लेना शिव भक्त नातने तौरिदु अखोइना सिदा थिंजल्लोने ए नोइ चत यारोय अना हायो इजम चंबवानी को अदे हायेंग सि प्रेम सु मैतई ने ngari चाब यारो हायराय ngari नम यारो ngari चफु नम यारो हायरादी लुरक्त्रो अदुना ngसाइगी सिगी कनोसे ngसाइ कल्चरल इंपीरियलिज्म लाकपा द होल कंसेप्ट सि लेरक्त्रगदी से सरदार जी हम पंजाबी हम नंग टर्बन हाप यारोय नंगी पंजाबी होइबि कनो दु लेरो हायरगदी यारोय थाइना खुशवन सिंह निंजिंग बेरंगनी याम अपाव राइटर इन इंडिया ऑपरेशन ब्लू स्टार तो मतम नमा मंगोंद पीबा भारत की अखोगी पद्म भूषण ला भारत कनोमा पद्म विभूषण ला कावरे मधुमा रिटर्न तो कहिनो नो ऑपरेशन ब्लू स्टार इस अखोई श्री गोविंद जी की मंदिर सी हयेंग सिफाई लागा थुगाई बुमने नत्रगा क्रिश्चियन की चर्च में थुगाई बुमने अना सिगी कंसेप्शन ने कोइना फाइट तौगदोबदे ना लुरैबदी मणिपुरी कंटेक्स्ट होय लाक्तबो होइसनु अदु मोइना तौरैबा थबक्सनदी उलई हाइबदी हयेंग आर्टिकल इबोना याम फजना फजो प्रेमना हाइबिग्रे आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 के सुनते प्रेसिडेंट रूल इंपोज तौबा याबगी प्रोविजन नम पीबय वन सॉरी 365 सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड अदगी आर्टिकल 3 की मतंग दा इबो अथोबना निंजिंग बिगनी तामो सुतिन कुमार निंजिंग बिगनी स्वाइदा कोई चप चाना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लोइना ना कोई आर्टिकल 3 से कोई मणिपुरी कंटेक्स्ट के नो तौबि हाइब नता आई मीन तौबि कइनो थाइना निंजिंग बिगनी बैंकॉक एग्रीमेंट मतुंग दा टेरिटोरियल लिमिट्स याउदना अखोई मणिपुर की टेरिटोरी में नागा के नोमा सेमगने तौबदगी इरांग थोकने जून 18 की थौरम थोकरे नतो केक्रू पार्ट की थौदोक मयाम काउबिदमने बीजेपी की मतम देनी मतो पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट लौबई वानती अदुगी पोटु हुजिक अदुगी ममीदु लादी कमाई तो अदु तदी मणिपुर से उंती येंबियो सिदा लोइसन जगे लास्ट पॉइंट ता सही चा कया लेरबा अखोई की कनो से कल्चर से अखोई लास्ट पार्ट सी स्टेट होना हो अखोई अदुगी मतम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन द महाराज बुद्धचंद्र गा यानगी ब करार तौनगी ब मयाम अदो अदु पिरक्तबदगी नत्रा कोइना निंग कायना नहारोल मयाम नदी अदुगी मतम द लैहोबा अखोई दि निंथौ लौथो अखोई निंथौगी सासोन पाम देना हाइरम ब मयाम दो खुलाई पाइरगा इंडिया की अगेंस्ट ngasi लालौबा मयाम ngasi अदुगी पोट असी अखोई काउगदरा ngasi अखोई मार्जन एग्रीमेंट की आई क्लोज मयाम दि ngasi पाथोक चरोय लै मार्जन एग्रीमेंट ता अखोई द करी पीगनी हाइगी जम चमना हाइरबदा अखोई जॉब रिजर्वेशन तो तौनी हाइगिबनी अखोई द जॉब पीगनी हाइगिबनी कदाई द पीगरे अदु अखोई दी याम पिक फुरु ओइबनीना जम्मू कश्मीर गुंबा पंजाब गुंबा गुजरात गुंबा स्टेट ओइदबनीना ngasi बौ नमधरगा लाई अदु आई दे कांग्रेस को आई कांग्रेस द लैगाना आई कांग्रेस को थागत पे वा लेते अगोंदा कांग्रेस ना चाहिए असु पार्लियामेंट नोइजु केम तौता मतम आई टेक द ब्लेम आइजु यानिंगे बदवाई ददी कांग्रेस ओइजे सो अखोई की मतम दु अखोई जु तौरम दे अदु अखोई अखोई मणिपुरी कंटेक्स्ट दे अदु दी लाले अदुना लास्ट पॉइंट लाक्चगे अदु इतागदी हुजी आर्टिकल 3 से हयें कनो तौगेना खलक तारेने हुजी आरएन रवि तामो सोतिन ना हाइरे गवर्नर ओइना हापै इंटरलोक्यूटर ओइना कोइना सांग इंटरलोक्यूटर अदुम नागा मयाम अदुम वाली सानना मुइबाव के वाली सानना लैब मियमा गवर्नर हापसे लैसिगिदी आर्थ हमत लै रोइदो अते आर्थ लैगनेबा एज ए पॉलिटिकल पर्सन आइदी आर्थ लैन लवेबा अदो हयें करिगुंबा अखोई की इनिंग तो पालंबा जाम नुंगाइना अखोई टेंशन बियो अते अछत नो तो मिसलगी अते टेंशन जरगे आई सी पॉइंट मिस तौगिदो आई कनो तौगि पार्ट सी स्टेट ओरे अदगी यूनियन टेरिटरी उं पिरे स्टेट हुड फॉर पीबीलिंग निको 1970 to 78 72 द फंगिम ने कोई स्टेट हुड अदुसु आफ्टर ए मास मूवमेंट नुंग थानबा कोनबा मयाम सिरकान द फंगिम नेबा नागालैंड पिथोइमनी 1962 दा चै तराई ममांगदा प्लान की कनो लोइ पीरिमनी मोइदा अदो अखोई मणिपुर सि हयें प्रेम आर्टिकल 3 क्या बना कि 3
presidential tawai anabdo 265 365 article 3 adudi akoi manipur si akoi kuki gi jaga ama thamasi nagagi demand ji pina no nagagi jom pirasi maitai na ma leiro aduga noi manipur state se union territory ani na traga union territory ahum cm ga hadi kamai tawdori ge anna chaba thakpa ga ta gi suto ki seba communication kashmir da koi thabak pirani kashmir gi naharon mayam bo koina integrate tawdori ni adu tawdori ne haiba potu gi ona taina bada seran tuan chaksari and aro with English tam haije geba if you cannot I quote if you cannot find a solution to a problem kasu kai matam kharap solution du thiba yaeba but don't become a part of the problem rai wakanda di sidi achawa problem ama ai di madugi mami ne haibudi Jammu and Kashmir sine khudam moraga tungan ba leiriba koi ningthau palamba hojing India gi makha da leiriba leibak sing Manipur gumba Nagaland gumba maru ina koi north east leiriba leibak sing da yamna chauna se thing pirak pa yabagi oithokpadi dumak leida ai makha tana aroi boina tamo Sotinkumar laksin ning muse amo koi CAB mayam koi Manipur gi miyam ji am pamada bai tare ada masida moina CAB je pass aku matam da close ma hapakani ga hairiba ada ngasai gi India pumada chap mana ba lo chana hangani am ta khinan ba leiro haraga ngasai gi CAB se chana hanba matam da ekoi da close ma hapakani ga haibase Jammu and Kashmir gi tholoksina di yamna meaningless haib tare artha thokta ba wam di oiba si matang da kai thamini ga oiba nam haibi wasi CAB chanan gani haibase BJP gi election manifesto de make sure now 370 sisu amani mo khoi 370 amani lakani ne myam na pai na bai tai ado masi chanar ko matam da North East region da maru Manipur da Manipur gi of interest nga na wi ma close ma hapkani guys masi miyam da tat to bone oi thokpa ya po nate aduna masi namnur chana hanabagi miyam da kai keno khara haijal kan madugi keno mayam sla aduna aina thamjani gi di maru hojik magi maru lawre policies ekoi gi bharat ki federal structure da pura puri mangan na bhona unitary system da loina porda bhona adu bathakta ekoi secular policy sima pura leitana bhona adu ga loina na maru oina ekoi bharat masid man pukhatni ba one ekoi gi nation one constitution sila matam da ngasai gi CAB sadrak matam da maru oina manipur ningi ba one nation jigana no Hindu rashtra ne ba adu close ma hapa khotpa isina kasu khoi gi madu wasu thoina adum kauthok khara da pot amane adu bathakta atopom hojik lei pot se ai yam tena maru oina hojik lei se masi ekhoi di Kashmir gi sanari ba magi system si ujaraga Kashmir dauna ekhoi Manipur su khoi gi status CPU ga si laujari ba party mane ba yam sina ajaraga ado mai loi lok thokre ado kana gi model da khoi sat thoi no se modi gi model se kari no sai ha Hindu rashtra gi model se khoi sum sala dra ba si angak pa ke no mane ba ado khoi haijari ni party gi di khoi state se masai da khoi ali moi ra bot hak tak tagi maroi na bharo se ning tamlam dai matam da ai khoi ning tal matung da khoi Manipur position kai le gi da gi gaib se khoi yam seng har ga di maroi na defense currency post adu lena matam da pararashtra niti have international affairs sum mesre bharo lenga na pairo adu atai de ekoi gi ekoi paija gi haibo ekoi pamjari sidi adu umba maning tam bharo se mas ekoi maning tam Manipur na maning tam bharo maning tam Assam hen bi oba maning tam bharo maning tam Kashmir hen bi oba na masing ona tena bu jikti Delhi de sup sup lenga amala Delhi na pong sup sup tongan tongan mo yam sing district aduk adu pire adu thadare Manipur ki pesa adu kai bire adu na yam handare adu tawre natraga na man lupa adu tawning ma tawre mayam sing si mai ko sira si loi tawle re ba si koi bharat ya gadra ba akoi bharat ya gadra bharat se karam lei pak no sai mang dai gai ningthau leiga ki makha da leram ba adu ba lei pak kaya man pun sarkar adu ba lei pak amane ba tongan tongan maladab kaya ma magi culture magi tradition mayam leiba si mathakta khoi Manipur su jana hairaga di bharot lenga na phajal ga thambane khoi leipak si am p square kilometer only to 22,000 square kilometer khak dai bane adu boy khoi se issue si am lei adu khoi mu lakna phana yari braba khoi gi sports khoi gi culture khoi gi tourism khoi natural resource mayama base
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯣꯔꯛꯑ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯄꯦꯟꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯦꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯤꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯔꯤ ꯁꯨꯞꯆꯟꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯨ ꯆꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯟ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯊꯣꯛꯅ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯐꯥꯖꯟ ꯊꯝꯅꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯝ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ UN ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯈꯛ ꯅꯤꯅꯤꯈꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯀꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 370 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯂꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯥꯛꯆꯅꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯏꯃꯦꯜ ID impacttv@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ